Wih, corona le. Kenal. Oi. Mai. Pagi deh Molly kak. Hai, macam-macam ada set di kampung ya dega agak cara 17-an. Kagak cula-cula misang. Magoli. Iyo, magoli. Malam putang kamu kok jadi aku magoli. Paya ucap pitong ko tuh. Paya toro aja goli ko kampung eh. Ya malam po kasa. Saja goli ko tuh. Dumi je. Ay, ucap pitong ko tuh. Ucap pikalam ya supir aku. Nafala jaga ni guru eh. Mana pula garsi? Andri, ya nak balik pamulang. Hei, benda ko tuh. Masuk. Hei, aja nih. Dua tuh mau kena eh. Hei, ada orang kamu eh. Pip 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 pip. Mager pas sebenarnya lepot lagi. May kumulari, di mo aja yang rekolimu. De beli de. Woi, apa sih woi? Ingat woi, kesatuan. Jangan itu mah 17 tuh eh. DJ nih, payu ini lo madain renang. Iko kenang mah bibi meto ko. Aja nromo. Aye. Ala nih, cepitongan aja. Sige rana, kena damai. Sudah kan ini makro. Wah, jangan jual perjalanan. Wah, macam muka tuh je, panah jurusan perikanan kak. Oh iya boleh, jangan mana boleh. Kalau dua bawa penyebabnya ya, ketinya Lina bengkok, pas sampai pintu Lina digaga. Bundui, pukunta pala na. Aki aga metong pakai ngangi ya. Aki ane meti do, eksportor meto. Sama dia pala pemarung ya. Ya. Mau itu digoreng iko. Mas, tolong pedakku. Abi asap, Pak. Kita nih jolo ya motor roe, nabu padaku. Kalau ke rumah se aroma bucu-bucu, Mas. Aroe. Agak rumah aku tenang. Terus naik. Agak. Aku nak pedaka Mas. Fak, tapi dia bisa betona.
Ya ku pak, waktu ku amon ku Jawa toh. Dia ropak, ang kedua betuana. Sedi, terima kasih. Ya ro sedi deh. Ayo lupa ini pak, meta namon roko bugis toh jadi mega nih lupa. Ya terima kasih betuannya ropak. Terima kasih mas. Maaf na din ang kaya baso mas. Mana sih na, jangan ku abang baso pak. Tamay pagadaya motor roku. Napa? Dito pagaga impor baso pole kaluku.